Pomaže Bog, dobro večer svima. Kao što svi znamo, jutros u 10:50 ili 10:45 tačnije, upokojio se njegova svetost patrijarh srpski Pavle posle dugotrajne bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sada je upravo završena sednica Svetog sinoda, posvećena tom tužnom događaju, ali i događaju koji za nas, hrišćane, nije samo izvor tuge, nego i izvor svojeobrazne radosti, jer mi verujemo u čovekovo naznačenje za večni život i za spasenje. Sveti sinod se pozabavio po propisima koji su striktno definisani u ovakvim slučajevima, rešavanjem praktičnih i organizacionih pitanja vezanih za predstojeću sahranu našeg patrijarha. Kao prvo, na ovoj sednici Svetog sinoda određen je mjestobljustitelj, što znači administrator, onaj koji sedi na patrijarhaškom tronu i vrši funkciju poglavara crkve do izbora novog patrijarha. Dosadašnji zamenik njegove svetosti kao obolelog patrijarha, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, je izabran za mjestobljustitelja, jer već ima iskustvo i u vođenju poslova arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i u vođenju opštih patrijarhovih obaveza i poslova u sinodu i šire. Zatim je na ovoj sednici iz resora sinodske odgovornosti određen datum i mesto sahrane. Datum je sljedeći četvrtak, pravo da vam kažem, umoran sam, ne znam koji je to datum. Možete li mi pomoći? 19. Dakle, 19. novembra bit će sahrana. Naravno, detalje sahrane ćemo saopštiti sutra, a upravo sad ću vam objasniti zašto ne sada. Dakle, drugo što, pored datuma, je već sada poznato i utvrđeno, jeste mesto opela, znači molitvenog ispraćaja. To će biti, naravno, hram Svetoga Save i možda po potrebi trg Svetoga Save, dakle Svetosavski trg, mesto ispred samoga hrama. To će zavisiti od raznih okolnosti, o tome ne bih sada govorio opširnije. Također se već zna i mesto počivanja zemljih ostataka patrijarhovih. To će biti manastir Rakovica po izričitoj njegovoj želji i usmeno više puta tokom života izraženoj, ali i pismeno izraženoj u njegovom testamentu, sa čijim sadržajem se Sveti sinod na ovoj sednici upoznao. Takva je procedura. U svakom slučaju upokojenja poglavara crkve, njegov testament otvara isključivo Sveti sinod i upoznaje se sa njegovim sadržajem. To su, dakle, činjenice koje su do sada poznate. Također je na ovoj sednici formiran po tradiciji i po propisima naše pomesne crkve odbor za sahranu i ove detalje koje ja sada nisam naveo, taj odbor je zadužen da sutra, na svojoj sutrašnjoj sednici, definiše i precizira. Znači, svi detalji, tačno vreme
kada će biti zaupokojena sveta liturgija, kada će biti opelo, kojim redom i poredkom i tako dalje, sve to će biti definisano sutra na sednici odbora za sahranu i o tom ćete odmah posle toga biti svi obavešteni kao i naša ukupna javnost. Na ovoj sednici, dakle, određeni su članovi odbora u koji pored članova Svetog sinoda ulaze još neki preosvećeni arhijereji, čija pomoć i iskustvo u ovakvim slučajevima će biti dragocene. Ulaze svi vikarni episkopi Srpske pravoslavne crkve, ulaze određena sveštena lica, ali uz sve spomenute ulazi i 5 predstavnika naše države. Tu će biti predstavnici i saradnici predsjednika Srbije, gospodina Borisa Tadića, zatim nadležnih ministarstava, u ovom slučaju naravno Ministarstva vera i Ministarstva inostranih poslova, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova radi logističkog obezbeđivanja potrebnih uslova za normalno vršenje sahrane, s obzirom na činjenicu da se očekuje ne samo veliki broj Beograđana i vernika iz drugih gradova i naselja Srbije, pa i šire iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz čitavog regiona gde žive Srbi i ostali pravoslavni hrišćani, kao i veliki priliv gostiju, onih koji će doći, želeti da dođu na sahranu patrijarha s obzirom na njegov ugled u hrišćanskom svetu iz drugih crkava, iz katoličke crkve, iz crkava reformacije, eventualno iz anglikanske, starokatoličke, orijentalnih, dohalkidonskih crkava, kako ih zovemo, kao i predstavnici verskih zajednica koje tradicionalno postoje u našoj zemlji, a to znači predstavnici islama i jevrejske zajednice. Očekuje se dolazak i drugih uglednih i sa njegovom svetošću blaženopočivšim patrijarhom lično povezanih ličnosti iz javnog, političkog, kulturnog života i sve te ličnosti naravno učestvovaće u sahrani. Za sada su to uglavnom činjenice koje su utvrđene definitivno i koje će, ako Bog da, biti primenjene u toku ovih dana. Naravno, posle sutrašnjeg zasedanja odbora za sahranu, vi ćete odmah biti obavešteni. Sednica odbora je u 10 časova pre podne, posle jutarnje zaupokojne liturgije u Sabornoj crkvi, gde je izloženo i telo novopredstavljenog patrijarha. Biće sednica odbora. Ja ne mogu da vam kažem tačno kada će ona biti završena, ali pretpostavljam da će biti završena do 12 časova otprilike, pa bih ja predložio da se opet u to vreme nađemo, da bismo ostale pojedinosti mogli da vam saopštimo. A i posle toga, tokom svih ovih dana, mi ćemo vam biti na raspolaganju, dakle, informativna služba i ja lično, ali i eventualno druge ličnosti, pošto će biti dosta poslova i zaduženja, eventualno i druge ličnosti koje za to budu ovlašćene i odgovorne, o čemu ćete znati koliko sutra posle zasedanja odbora za sahranu. I na kraju, zahvaljujući na pažnji koju su naši mediji do sada pokazali prema ovakvom događaju, iz čega se vidi i ono mesto koje je blaženopočivši patrijarh zauzimao i u duši čitavog našeg naroda i šire javnosti, ali isto tako i u našim medijima. Zahvaljujući vama na toj pažnji, želeo bih da vas sve zamolim da odgovorno, savesno,
izveštavate o svemu i budite uvereni da nijedan relevantan podatak, nijedna relevantna pojedinost neće vam biti uskraćena tokom svih ovih dana. Mislim da je potrebno i korisno i čak neophodno da se informacije traže i dobijaju isključivo od odgovornih i ovlašćenih lica, to znači, pored mene, sutra ćete saznati ko će ta lica biti i koje institucije, a da se razna nezvanična tvrđenja ili nagađanja ne uzimaju ozbiljno u obzir. Hvala vam na pažnji i doviđenja, ako Bog da, sutra oko 12 časova. Bog da dušu prosti našem patrijarhu.